ehmi ma horiha kodin namaz kolla man madu kolla me dos ustad war derawe bayak kodin namaz tibi kodin ge kurimatin mes annatan fenunima enge enduha kon egotan ebes kujja kon hadat enge horiha kodin sannane ki kokgen namaz kollagen zikur ta kollagen enge zikur kollagen kuda ko dua kolla fannane maimma fenna bes dua kolla fa ilmu devunga de dua kolla fa enge madama egotan hadat horiha kodin na zikur kolla fa kullahan asa masalen te kujja ko innatanu e kujja ko foi bainda fatan enge meskita kuriyan asa bangi go amara meskitan asa e kujja ko benu matane e kujja ko foi bainda fa e kujja ko dengos amadu kullahan asa e kujja ke tana kujja ko annane ekbus kujja ko nunagat e kujja ke foi enge kujja ke foi bainda feni ane kujja ko nane foi naga ganna enge kujja ke foi e kujja ko naga enge emmi ma madama fashagen jihene egotan amalu kuran ustad balana kon kudinetto egotan amalu kuri ore akode roda atangala emme fahatan odo ibe do tv fene do no fene tv fene do بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ألون من أريها كودين بلا مدوال بلا ميارو ميادو فشاني استنجا كرما استجمار كرم أدي استجمار كرم أدبتكو جواهك كاري كنوتي بتشي بس كم كوجاكو استبين كوجاكو تبين ما تانيك إنجه istinja kuruma istijmaru kurun istinja kuruma ki mi adwacha mi nanta jene lielam fotoga istinja kurun istijmaru kurun mi konche do fotoga jene mi ka nanta liela batan eron hadan unnan istinja kuruma ki ei fembenun koggen tahiruwa mi kiyane ki kurume istinja kurun inge emmima fahana go salon bem tohirwani fembenun kogan eki kurani istinja kurani ege enya fembenun kogan mikura kurum me kiyane istinja kurum istijmar kuruma ki ei hiki echbenun kogan najis beruvi dor saaf kurum edan saaf kuruma me kiyane hila kolebbenun kogan ga kolebbenun kogan none tissue en noti foti kolebbenun kogan saaf kurum me kane kike istijmaru kurun aya fotu gaje note kollan istijmaru istinja kuruma ki ei ki kurun fenun wararangalo istinja buna fiyak mana ki fenun miharu tekudina test evs te gotan eben hamaje fa inge nimma fona test e test ku gannana liyan faha gaja misalaka istinja kuruma ki ei mi hila benun kokgen saaf kuru rangalota anuba istinja kuruma ki ei fembenu kogen saaf kurun enno emima istinja kuruma ge adabutan ege mana ki ko ba fembenu kogen mikan saaf kuruma ge adabuta horiha kodin fahana ko fa saaf kurun jeni kanat mi waatun ge ada koche kanatun istinja kogen nuan etti arafa istinja kanatun istinja nukurun eya kongata kun istinja kurani saaf kurani waatun ei Nabiya sallallahu alaihi wasallam huriha riti kamegga iskuravi kongate kanai huriha hadi kamegga beenun kuravi vai fahana saaf kuruma ki riti kametta hadi kame ehmiya fahana saaf kuna kongata kon waaton balache adwache miyadu faragga inamu inge miyadu skofana suwalen hama qibla kurimati nuwata furagas nulun fahana kurang inna iru qibla kurimati laneta gibla furagas laneta nulana ehmima ha makam bodu tanega misala kujjaku daturu gossa uleero ha makam bodu tanega ulenya fahana kuraka ninnana gibla kurimati lagenna ekamaku alugona mihar wehunna kala fahana bedifa hunna fahana ta ekala tanega masalende ekamaku ha makon onna bodu gifiyen noni ha makon kon onna gondu doshe kala tanega enne gibla kurimati laneta noni furagas laneta nulane Nabiya sallallahu alaihi wasallam ti ekanta mana kurawafa
amma egota faharen saaf kurayur janawanu kashin nuata najihakun istinja nukuran nabiy sallallahu alaihi wasallam ati misalakan alagonda mide saharayak gosulunaka mefenoni haru etikolen alagonda mennaka nege ei konche kame bodak beleveni ei najis kolek kala echka hike fain efada echkun najih saaf koggennuwa misalaka gerige si kolek kala ech hiki fotenuwen ige konche kame eko kujja kame e kala echka saaf kurevene ta nukurevene istinja kuran jeni konchakun hiki saaf echkun hila kole ga kole fada echkun tishu akon adiyama gota misala kujja ka fenoni janawarage kashi kole kukulu kashi kole ferijje kujjaka kukulu kashi kole kon saaf kurevene ta nukurevene kiwegen kangeta Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani la tastanju birrawthi wala bil'idhami janwaruge najihakun nuata kashigandakun istinjanu kurashe adwacche fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni janwaruge kattaki ei jinninge kaanaye ehme aibes kujjak wanita jinninge kaanaga najis fuefa bahattan rangalo kamenno ehme Nabiya sallallahu hadis kurabani jinninge kaana yalungodu men kaafa mi illala kashikolo e kashikola ki ei ka kombaiden kani eti jinning mi hadisi hen das korange madawanna maira la tastanju birrawthi wala bil'idhami fa innahu zadu ikhwanikum min aljinni manai janawaruge najihakun nuata kashigandakun istinjanu kurashe fa ekattaki tiyabami inga akhon kamugawa jinninge kaanaye ehmima jinninge kaanayakun saaf koggen nuane demoti telitashi algonda me kiyani teritashi huriya joda me huriya echka ega jinsam me kiyani kammaro masbana kala kammarano nge kammaro me kiyani teritashi jodo mehen gos baikka tashi me tiga jinsam me kiyani kike kammaro saaf kor adu hacche mege tene ebahi mene rana rihige teritashi rana rihige teritashi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani لا تشربوا في آنية الذهب والفضة تيباميهم رنا رهيغ تلتشيغ نكتش هيو هدا كراتي رنون هدا فون تتك كوينتا رنون رهين هدا فون تتك بوينتا نو بوين همي رنا رهيغ تشيغ كيومكي نبي صلى الله عليه وسلم منا كرا فكم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة رنا رهيغ كمارتو تيباميهم نكاشه ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة أي كافرون الدنيا متي غوريتشك رنا رهيغ تريتට්ටකි كافرون ور فوني වෙලා فكان رنا رهيغ එච්චිහිග අලුණ වෙන්නම් رنا رهيغ තෙරිතෂ දිවani කොන්දුවකුන් සුවරුගේග ඉන්ෂාඅල්ලාහ් සුවරුගේග උන්නානි රනා රහීග තෙරිතෂි ඉංගේ රනා රහීග තෙරිතෂි සුවරුගේග උන්නානි එහෙම මෙම දුනියේ කලුණ බේන වෙන්න කුරානේ එච්චිස්ස බේන කුරානේ තා rana rihige tasha benu no Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam oti mana kurabbafa walakum fil akhirah adi hadis kurabani alladhi yushrabu fi aniyatil fiddati inma yujarjaru fi batnihi naru jahannam subhanallah rana rihige telitatte benu kokgen kaanu ata bomiha ena bandan yalani alifane narakage alifane yalani subhanallah waneta kan ehme rana rihige telitashiga wane kaka varwada inzar hori masale menge rana rihiga telitashi ga nukevena denwati kafarum beenun koffa hunna telitashi kafarum beenun koffa hunna telitashi algonda menna hudda beenun kuru enge ekam rana rihiga chisenno plastic oche billure oche enon oche moshi oche beenun kurun hudda ekamako algonda menna ebainge kala kafarum meha etiga kari mi uru maska ehmeji algonda men jehene eti donna kafarun urumas kewmattaka beenun kura telitashi keveneta nu kevene එහෙම වීම කාෆරුන් බේනුන් කුරා තෙරිතෂි ගේ අස්ලකි හුද්දා බේනුන් කුරම්වි එකමක ඒති ගමියු නජිස් එච්ච බේනුන් කුරඤ්ඤා ඌරකි නජිහෙත්තා අලුණන් කියවා ෆි ඌරකි කුත්තාකි නජිහෙ අයිනිය නජිහෙන් එයි එහෙන්නෝ එහෙම අයිනිය නජිහෙන් එයි බේර ෆෙන්නන් හොරි නජිහෙන් එයි එහෙම එෆද එච්චෙග්ගා කාෆරුන් කනි තෙරිතෂි කනි නජිස් එච්ච කමක වෙජ්ජි අලුගොණ මෙන්න ඒති බේනුන් කොග්ගෙන් nuane eti beenu kogen nuane eti jena war riito ko dovegen saaf kogen beenu kora dem meti fituratuge diha sunnate anan koracche alugonna mi duniyen ofamani fituratuge saaf kam matiga ege manake evves kahala faafa ennete ekujjega macha fituratuge saaf kam matiga mi fituratuge sunnat daga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis koravvi
අශ්රුම් මිනල් ෆිතුරි අශ්රුම් මිනල් ෆිතුරති ෆිතුරතුගේ දිහකම වේ qassu sharibu ege terega furtam kai koba matimas tuni korun matimas tuni ko kosho alune bappa menna jene vichi kiya den tikodin giya gossa fituratuge dihakam ve ege terega jene matimas tuni ko kosha matimas jene digu ko fa betto kiheme rangalo kametta rangalo kamenno matimas jene kosha batta denwati devana kamaka wa i'fa'ul liha tumbuliyam maaf kuran jeheba mi tumbuliya jene alune maaf kuran tumbuliya koshalima e tumbuliya maaf kurun ita maafen nukura mi tumbuli jehene tumbuli du kuran du diguwan du kollan nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani wa i'fa'ul liha tiyaba mi go tumbuli taka tiyaba mi maaf kurashe emi bappa men kare ke bonan jene kaafa men kare bonan jene bappa tumbuli maaf kurashe tumbuli tihen hadash nige eko matima maaf kuranita matimas jene diguwa waraka kosha matimas jene no jene diguwa ganna engejje matimas jene diguwa waraka tuni ko kosha matimas balanita no bala tuni ko koshani do tuni ko koshani ekama tumbuli balanita koshanita no koshana ki qurani maaf qurani tumbuliyan maaf quran jene hame huriya godun jene bappa men kare bonan kaafa men beben kare bappa dat bebe tumbuliyan tihen hadashe tumbuliyan maaf qurashe bonacche ke gossa bonan jene tumbuliyan maaf qurashe nabi sallallahu alaihi wasallam hadis quraba fa ebote wa i'fa'ul lihya tiyaba mihun ke tumbuliyan tiyaba mihun maaf qurashe timmana kama ki siwa kurun siwa kuruma ki daingu gulu siwa ko me kiyani areba ko wattareke dandi kolakon er saaf kurane es saaf kura kuruma me kiyani siwa kurum misamanu ko ji ay ha burusfata takati beenu ko gen daingu gulu me kiyani hatanwana kamaka al istinshaq bil ma'i alugandu men fenun nefatallah nefaddomu miyadu doctor mas bunagoto ga emme gina balita wanani hashikana kontakon nefatun mana nehme nefa saaf qur'an nabiy sallallahu alaihi wasallam motti ki qur'an komma kota ko nefa saaf qur'an alun men wudu qur'airo wadarangal wudu qur'airo first one kama ki waqasul adfar niyafati kendo ehbiya niyafati diu ko fa batta neta niyafati diu ko fa betto ki kon kala kame fiturata khilafu kame ehbiya niyafati diu ko fa batta gen nuane hawana kama ki baramiju saaf kurun kama baramija ki dati deeterata niyafati deetere ga hunna hadi saaf kuran jehen ingilitam mi deetere ga hunna hadi da saaf kuran jehen kila fai deetere kondu deetere mitan tan jehen war riidu ko saaf kuran abaduwas ay nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani mi wa ghaslul baramij mi baramij ta donnashe saaf kurashe ingili deetere jehen donna niyafati deetere bahatan da hadi ko niyafati deetere hadi ko nguriya bali arane kairos ingilita deetere bada nabiy sallallahu alaihi wasallam diinu ga nekkamen nete ko dinna do diinu ga ben huriha kam bune difa hawana kamaka haywana kamaka kina faduga istashita saaf kurashe demi tiku dinna farega den avwana kamaka nuwana kamaka istinja kurun ma ki koba demme kiya fenun saaf kura kurum me kiyani istinja kurum maram molo dihawana kamaga khitanu kurum kike ashe eni edi kiya dena fahunge echi annana fahun ade dihawana kamaga eni khitanu kurum mikammes kulan janarun fennana kuda kudin kuda khitanu ko fatibena mi fituratuge kame fituratuge sunnate wima ekam mi kuran jehani fituratuge sunnatanga teren balalana tumbuli behettoma behe goton nabiy sallallahu alaihi hadis kuramani ki kay yademme ki tumbuliyam maaf kurashe tumbuliyan ehen hadashe do tumbuli kosha kudi no kollashe do barana hadashe tumbuliya ki kurashe maaf kurashe warar rangalo ehme tumbuli beeruma ki rangalo kametta rangalo kamenno tumbuli koshuma ki rangalo kametta rangalo kamenno ehme ti kudin jihane mamma men kari bappa men kari beben kari bonan tumbuliyam maaf kurashe inge ki ke bonani tumbuliya maaf kurashe wadarangalo bobelu mi fituratuge sunnata ko tere khilafu kan bobelu belu makimi firhinun nan hudda kamen aslu ekamo ko evs hajaten netennum bobalane firhinun bas misalaka ena benum vi umra ko be bo ko shumes bo belum bas umra ko fi bo balam vi hajju wajjiya firhim miha bo balane ekaw kangem miha bo balane ta no balane
tuttu kujjaaluna fena kujja haywana do nan kiya fa bo balana firihin kujjaage bo balana an kujjaage bonen nu balana ehmiya tikudina bebiya ko libejjiya gal kujjel libejjiya bunanje namma kare ba gal kujjaage bo balana ta nu balana boy kujja bo balana ta balana wararangalo ehmima bo balanje ni kon kudinegge firihin kodi an kodin bo balana ta nu balana ufam megen nos bole nu balana hadan kolacce abbe siyene du kolla baatta inge මම්මම කාරේ බොලන්චේනේ බෝබාලඤ්ඤා එමෙ මීග ෆහුන් අලොණක් මීයක අංගෙන් කොච්චා බෝබාලන්චේනේ යබුන ෆිය බුනාන ෆිගුහු ගෙදරිත් මේ දරි ෆුලක් ගුලාෂා ඉංගේ ෆිගුහු වෙරි දරි ෆුලක ප්‍රෝග්‍රෑම් බෑවර කුදිනා ඉංගේනේ මිහාරෝ කුඩ අංගෙන් කොච්චා බෝබේලුන් රංගලතෝ රංගලෝ කමෙත්තා බෝබාලාගෙන එකම ෆිරිහින් කුදින්න බෝබේලුන් හුද්ද මස්සලෙන්න එකම කු ෆිරිහින් කුදින්නස් බෝබේලුන් රංගලේ කොම්ම ගොතකෝ කුඩ කුදින්න හයිබාන දුවා හොදා දැන් හජ් එක් කොෆා දෝ umrah kofa wararangalo dain ungulong dain ungulong akim islam diinuka wara boda samalukam ahammiyatukam difa okkame ehmegen mi dain ungulong man ebahori mi adabutakam bes kanalo wafa ege terega niyan khalis kurun allah subhanahu wa taala ya mi niyan khalis kurun je nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnatekkan enami ada kurun dain ungula komme fahara ko jihan hitan arwa dain ungulong kon kalakame dain ungula maki kon kala kame wara bodu wara koda sunnate ehmi abadu sihene dain ungula abadu sihene dain ungula nabiy sallallahu alaihi wasallam har lobi kuravvi dain unguluma ehmi fituratuge sunnetawge terega himene kawe mikamaki adi hame gota ekujja niyek gannan jihene dain ungula iru nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnaten ada kurani kan adu hacce madan suwaru kurayar fail wima kam kuno dane do පහරක මිහරුණ දෙදලෝ ගනස්සා ඉගේ ෆුරතම දල කියයි ඉනාම අදි නුලි බේකොදින් දෙවන දල කි මිහරු ඉනාම ලිබි ෆහරක පහරක ගම ඉනාම ලිබි ෆහරක කුච්චකස් දෙහිදාන අනෙක්කස් වාලගේ ජවාබ දෙ ඒරොන් හැමියා බොන අඩවහන්ති බෑෂ ඉගේ අඩවහන්ති වෙච්ච අදි හැමයි ගොත මි සිවාකෝ මි දඬිකොළ ඉරාකෝ දඬි බික් කියන්නේ මීතිකොළ අබදුවස් ගෙන්ගුලොන් එකමක අබදුවස් දොයලෑන් ගෙන්ගුලන් වාන මී දයින් උංගුලොමගේ අදබේ adi hame kota wudu kurumuge kurin dain ungulong nabiy sallallahu alaihi hadis kurabani laula an nashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in timan kalege faanage ummata datikama kan nuwanama komme namadege kurin ki kurang amru kuravi mohe dain ungulong amru kuravi mo ehme dain ungulong ma ekam bala ehme komme namadaka dain ungulong ki warabbodu sunnate adi hame kota qur'an kiyoma kurin dain ungulong ki sunnate inge giyav wadefa nabiy sallallahu alaihi wasallam emme furtama kurawwa kamaki ko bahiye aisha radhiyallahu anha kare hi inge adu wacce galan no ka wacce no aisha radhiyallahu anha karika suwalu dennawni nabiy sallallahu alaihi wasallam giyav wadefa emme furtama kurawwani kon kamen hayya vidalovi aisha radhiyallahu anha daite ungulani kale fa emme furtama giyav wadefa ki kuraman idha dakhala baytihi qalat as-siwak furtama kurawwa kon dain ungula saaf kolluma ehmima ගෙව්වදේ පදං උංගුල මකි සුන්නතෙත්තා සුන්නතේ වරරංගලෝ අදි හැම ගොතන් නිදා හේලාගෙන් දං උංගුල මකියයි වරබ්බොඩෝ සුන්නතේ අදි හැම ගොතන් හුකුර් නමාදන් අවුගේ කුරින් දං උංගුල මකියසයි සුන්නතේ එහෙමියා හුකුර් නමාදන් අන්නයිරු කී කුරන් ජේනේ අදං උංගුලන් ජේනේ අදි හැම ගොතන් අංගාගේ වස් බදලුවා කොම්මේ වගුතක දං උංගුල මකියයි වරක් ගදවගෙන්වා සුන්නතේ එහෙමියා මිහාර දං උංගුල මා බෙහෙ ගොතුන් fituratu kita sunnen onnani fituratu kita sunnai dihay wararangalo fituratu ke diha sunnai ehme hadan kurate madame suwaru ke pan fituratu kita sunnen iya onnani fituratu ke desunna bayan kurasha kiya bala niyafati kenu tunguliyam maaf kurun matimas koshon do wararangalo ehme mihar me fashani waram muhim ba mihar me alon men alakoma fasha ganna miharu tohiru wanime do ehmi ma furtama kama ki wudu kuruma ki koba kuda hadas filwalu maki mi wudu kurun kuda hadas filwa namadu kurang noni alokame kuramattaka kuda hadas ki koba wudu kurum wajibu fawre kandat ege mane ki alokame nukurawene wudu no kosheddo alokam kuram wajjiya namadu fada alokam kuram wajjiya kuran jehne wudu ehmima kuda hadasere fahuri ehmima wudu kuramattakai namadasha
efada ehen alokanta kurumattaka kuda hadas filuwalo hana kore chehme wudu kurumaki ki kurume gaga fen he kuntai wudu kurumaki ehme mihar mi program nimma fa best gojjak nubunati miyak wudu kurumaki ki kurun hayya bunara nubunati ege mana ki gaga fentan ungulun tai ki kurun ai kuda hadas filuwalo maki ai wudu kurun wudu ki waram mai vekim makame kudinne hana koreche abadu sehen wudu kokgen hundaweta wala wudu ge maakama beegut nabiy Allah taala wahi kurabani inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah subhanahu wa taala lobi odige me ginain tawbawa mi hundake kuffafata kurewunima ifafat den nukuran azum kadala mi hundake Allah taala wara lobi we adiha me gota wa yuhibbu al-mutatahhirin kombaidake ginain tahirwa mi hundake Allah taala wara lobi odige me Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani at-tahuru shatrul iman tahir kamaki ai iman kamuge deba kule be subhanallah iman kamuge deba kule ebba tahir kamaki ehm vima gina je tahirwa mi hadis ya te godin das kura at-tahuru shatrul iman kiyala bala at-tahuru shatrul iman madu nge at-tahuru shatrul iman mana ki ai koba galanoka machannoka galanoka tahir kamaki ai iman kamuge deba kule ebba wararangalo inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin hadis ka asawati at-tahuru shatrul iman mi hadis yen daskura madan suwalu kafana mi tahiru ka tunga maikama be hadis bune bala warammolo at-tahuru shatrul iman tahiru ko ki ai iman kamuge deba kolebba warammolo huriha ko di warammolo mashaallah war samaru kan den huriha ko den baado aha wudu sharu khurabi Allah taala wahi khurabi ya ayyuhalladhina amanu e imami mistakun neve ye idha qumtum ila salati tiyabami namaz quran tedwajjiya faghsilu wujuhakum munu dofa wa aydiyakum ila al marafiqi aitta donna shay unabotta hisaba wamsahu bi ru'usikum marjulakum ila al ka'bayn adi tiyabami hunga boluga femfu hashe wa arjulakum ila al ka'bayn adi fata donna shay mini tambikatta hisaba ehme miatu kamati wuduge farluta hada kuran jehena Qur'an go ngadu goti konche wuduge farluta wudu kura komme miha ko jehena vikan kura munu donnan jehena henno boluga femfulan jehena aiddonnan jehena fa donnan jehena adi tartibun kuran jehena Allah taala mati tartibun kiya di fa bala ki kuran jehena furtawa den mi farluta go teren furtawa jehena munu donna den aiddonnan do efa boluga femfuhen efa faadon ehme mi tartiba handa kuran jehne ehme Allah taala matti mi ayatuga bayan kodde fe waki tartiba ko megan kurma Allah taala matti wudu waki waram ma vegen ga kame inge kudinne wudu waki ekamoga sababun kudi faafata fuhevegen da kame kine bani wudu kurima kudi faafata fuhe kujjak ngoti misalaka dogebbunaifa kujjak ngoti makaren hedi efada kantata Allah subhanahu wa taala fusawade bani kon kamakon wudu kurima ehmima wudu kurma kiyai waram ma vegen ma kame adi hama egota shaytana jaha eba komme duha kudinge ga boluga gottake adwacce aqada ash-shaytanu ala qafihi ra'su ahadikum idha huwa nama thalatha aqdun miha kun idafiya shaytana jaha boluga kitaggo tingon eba jaha shaytana adwacce tingon eba jaha shaytana kudinge boluga ena helafa fa in tawadda in hallat uqdatan ege tereng eggon eba mohe kujja helagen wudu kaffiya wudu kurareng eba eggon mohe aneggon moheni ki kurima fadis namaz kurima ena namaz kurima banakka aneggon mohe den aneggon moheni ki kurima Allah subhanahu wa taala ge furtama kama ki ei fadakar Allah taala ge zikru ena kuran nidin helafa kon zikru kiyen nidin helafa hendu mi helafa kiyen kon zikru alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur mifaden kiyara furtama go devana go mahni ki kuraira wudu kurara timana go mahni ki baira padis namaz kurar ekkare shaytana warad deravegen den daane kanita buru walafa warad deravegen shaytana daane gotan hedima ame hela nya furtama ki kuran dua kiyan den kiyane ki ke den kurani kon kame
wudu Quran wudu kurma kurin ki Qurani wararangalo fadistamal Quran wudu kokgen me dain ungulagen wudu kokgen adi hame gota wudu aki ei iman kamage deba kola ebba kama demme kiyawa fi modo adi hame gota qiyamah duam ingeda qiyamah duam wudu Quran miha abadu mitan donnati qiyamah duam una dillifa moonu dillifa ay dillifa fa dillifa mustivekkan ingena qiyamah duam wudu Quran kujja harun menna duniyamati gafeneta dillifa hunata nofene do ekon qiyamah duam una boikke dillehen dillifa waitu kolaga masha Allah qiyamah duam unane wudu ke gunanta dillifa kiha ma ekama wudu kuruma ki ekujjage moonu dillifa ay dillifa fa dillifa hunani ma durun ingena ay muslimekkan ma durun ingena muslimekkan ekujjage tantan gunawanta wudu gunawanta dillifa hurima adi hama kota wudu kuruma ki ei suwaruge diumattaka oi mage suwaruge diumattaka oi mage wudu kuruma ki hama egota mihange daraja ufiliganda kamen ei wudu kuruma ki bilal radhiyallahu anhu ekalege faanu nabiya sallallahu alaihi wasallam isra mi'raj ara wadage rega suwaruge wadage nabi wadage ne bilal ge faanu ge fiyawal ful ebe nabiya sallallahu alaihi wasallam ma kurin den nabiya sallallahu alaihi wasallam මේ මියරාජු දතර ෆුල නිම්මා වඩාගෙන දන්නවනේ ඒ බිලාලු ඒ තිමන් කලේගේ ෆාන ඉවිජ්ජේ කලේගේ ෆානෝගේ ෆියවල් ෆුල ගාඩු මා කුරියා කොංකම හිය කලේගේ ෆාන කුරවන්නේ හදීස් කුර කලේගේ ෆාන විදාලවනේ තිමන් කලේගේ ෆාන වුදු කොෆියා දෙරකොයි නමාද කුරමයා බදුවස් එయ్యේ තිවන්න ඉතුරක් කුරි කමක් කී කුරණි වුදු කොග්ගන් දෙරකොයි නමාද කුරමයා වුදු කොෆියා දෙරකොයි නමාද කුරම කීයි සුන්න වෙගෙන් මා කම අදි හැමයි ගොතා kuriha kudin niyaduga baban jehena wudu kurumaki ei Allah taala kurave alokame Allah taala kurave ziyaratemmi wudu kurumaki inmari midalwa gotuga emmima wudu kurumuga jehena ven israfno Allah taala baran alokame gotuga mikan kurang mikamuga sababuge kujjage faafatan mihen gaaga huna faafatak kammi fohigen dani wudu kurima wuduge faruta demme ki ayatu gotti wuduge faruta adi enge kuriya wudu kurum bay sunnen haretta dannawalana wudu kurange bajihe wudu kurumuge kurin ami hak gossa enge wuduge faruduta masalen wuduge faruduta ege terega niyek gaton wudu kurumuge kurin jihe niyek bawam timanna me kurani wudu kan mihaku wudu kuri enage niyataki mi ajdo vela faado vela hadita filu andu rangaluta miha kohama wudu kurahen aiddo efi anga do efi moonu do efi puriha kame kofi ekok enage niyataki mi ritu ko saafu elun enage namaz so hawanata noane e kiwegen enage niyataki wudu kurumen nu ehmiya niyek gannan jehene miha kohama wudu kuran gotan huriha gunawana huriha kame kofi ekok enage niyataki tahiru elun nuni miha ko kuran amale kollun enage niyar rangaluta rangalun ehna wudu ta kuri wudu nennu ehem wima wudu rajjehene niyak gana tiwanna me kurani wudu kan jehene hitan arwa devana kamaki farudda gotere angayasha nefata fellon angayasha nefata fellan jehene hage dihama gota angayasha nefata fellaru mihen ko dovelan jehene nefata fellaru kudakon nefatun damalafa bala migota angayalla fellafa nefatun kudakon men damala folalan jehene waatun folalan jehene kongatakon folalani waado kongatakon fellani kanatun ange fella anippa etikolu nefatalla bela meha hadafa den folalani nge emi angesha netapata fellun adi hamay gota ei istinshaq kurumaki ei istinshaq kurun ei nge angesha nefata fellafa mi fenkolu bera fonuwalo adi hamay gota moonu domu demmekin fagsilu wujuhakum tiyabami hunge moonu donnashe wudu kura kujja jehete moonu donnan jehene de awla bud katta ek dovun de ay donnan jehene mitana ekko ehem wiwa nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kuna tiyabami wudu kura tankula iturad donnashe ehem wima jehene mi inna horapura iturad dovele veto wala inge bay kudin hunna wudu kokgen annairu ula botte vesnu veddo ven rangalota wudu ehem wima wudu kura jehene kudakom mihe macca arwalagen ata echi dovelan jehene inge wudu kura jehene kudako maccan arwalagen dovelan adi hamay gota muli bola kampatuga femfuhun
mihakumi boluga bayaku fem fuhani migamatti boluga bayaku fem fuhereta muli boluga balacche boluga fem fuhani mi bola kamfata mi egguna mane bola kamfata mi egguna mane inge kamfata ki mi boluge bay ehmiya fem fuham mi jeheni atuga fellafa nikkurin fashagen gennani fahata bala metti deingiri do adi baki mi deingiri bayandani baki balacche nikkurin fashagen fahata genessa den gennani mi kuriya bala genessa den mi deingiri mi fohelani de kamfatuga ekko ei bola kamfatuga fem fuhe gota kine hadala bala gota deyai bayandani mehem bayandafa deingiri bayanda kurin ferhegen gos fahata genessa anekka fahatun kuriya genessa den kamfatuga fem fuhelani ei bola kamfatuga fem fuhe ke wuduga farudemmi wuduga muli boluga jihene fem fuhe fawsilu nabi allah subhanahu wa taala wahi qur'an matti famsahu bi wujuhikum bi allah taala wahi qur'an fati bi ru'usikum famsahu bi ru'usikum tiyabami hunge koddak fem fuhashe boluga fem fuhashe munu jihani donnan do haye defatila kuda hula ekudon defatila sien kon hisabak donnan kuda hula nudawejje rangalwanta wudu kamakunu daane tartib kurun demme kim wudu ge ayatu allah taala ati tartibum bayan kodde bafa adu hacce kudin wudu ge ayatu koti tartibum bayan kodde fa nabiy sallallahu alaihi wasallam wudu kodde vin das kodde tartibum kujjaga furda wudu kuran gos munu downi dem boduga fem fu fa faado fa dem fa hon ayda rangaluta rangala kivegen tartiba kunne nu koriya do tartiba kunne nu koriya ehme wudu kuran jehne kihene tartibum muwala kurun fotuga noto kollacche muwala kurma ke koba medunu kendi kurun misalaka kujjaka moonu do ela faden alaka gosi beera gossane ka said do ela rangaluta rangalanu ehme wudu kuran pasha pe jene gadi gama kon nimmala hinge muwala kurma ke ki kurume gina irunu ko egguna wana aneguna wana detere fenlagen kurairu gina irunu kur misalaka wudu kuran hore kujjako moonu do fa den hore fena rattesaka wahanga dakka marak gina ruande hore fa moonu ge fen hikuna den addo eli rangaluta rangalenno ehmima muwala kuran jehena kuriya ko den jehena mi hadis tak das kuran niye gannane kihena ngalogoben nawaitul wudu hen kiyane ta niyata kiyai hituge amale nabiy sallallahu alaihi hadis kuran bani innamal a'malu binniyat amalu tabbinawege mani niyatuge maccashe ehmi alogondo men wudu kuran fashairu mihar mi fashani wudu kurasha hitan erwe matti ki kureifa niyai ganefa ehmima namaz kuran fashairu mihar timanna me kurani mendur namaz hitan erwe ma niyai ganewonita niyai ganewoni ehmima mendur namaz kan enan engunima enan otti niyai ganefa ekak mihak me hitan ere timanna me kurani mihar asur namaz kiya mihar mendur namaz me kurani ekamako rangalwanita rangalenno mendur namaz kan enan engen jihena ena me kurani wudu kan engen jehene wudu kuraro misalaka mihak fem fuhe faane hama wudu ge tartibun saafu lambes wudu lennu ena kuri ena ka niyata kiyai wudu kurumenno ehme wudu ge niyek gannane kihena hitan arwani kike mihar me wudu ne me kurani ena iguni motti niyek ganefa ehme wa niyata ki kontana ge amale hitu ge amale dulun takiyan jeheni niyai no hitan arwan jeheni mihar me timanna wudu kuran peshiye mihar me kurani timanna wudu ehme maada fashani inshallah wuduge sunnat taka hisabun de ehme medo ti kon kamedden suwalu kurun ehme iyage filawala muraja koffati vikudin gene miharu ehme komme doga farak gina inam milibeni ge komme kujjaga stibene gayakanaka sate koraka rufiyaga inam komme duwa kos milibe inge komme duwa sate koraka rufiyaga inam milibeni ehme waran agbodu program emme inge adi nimma fa warabodti faasa ge inam tabbas inge nimma fona test onnani skuluga inge test an haduranjane galan ifan asonna rangalu nubaje hon onnana inge skulan hadirwanjane testa e testum emme mati marks hadir kura kujjalli bene warabbodu inama inamati meharu sirru koffa inam no bunavena warabbodu inama libe inam de rasmiyadu gonna inam dinu hemvima kuriya kodin adwan tiyima
ඉනාමු ලිබේනි මියදුගේ ෆුර්තම සුවාලු අඩුව මියදුගේ ෆුර්තම සුවාලු ඉංගේ එහෙම මේ දින් දිමාවා කුජ්ජ කුජ්ජ සුවාලුගේ ජවාබු දෙ එහෙම මීමා කොඩකොන් ආවාලාන ඉංගේ සතේ කඩ්ඩේ අෂේ අර ෆසේ සුවාලු හොන්නානේ ඉංගේ සතේ කඩ්ඩේ අෂේ කොබා 188 කොබා 188 ෆාමානුගේ දෆ්ෆු සාෆ් කුරාන කිහින මිස්කිතන් ඇසියා ठीक है सत्य कड्डे आशे तती 188 को बा 188 188 को बा 188 नहीं 188 नहीं दो आमड़ को आये कुछ जगह जे नहीं गे 139 किने फैमान का दफ्फ साफ कुराने मिसकी तंग ऐसी बिम्मतीगा हाँ काला वररांगलो एमिया मिस्कितन ऐसिया नबिया हदीस कुरबनी फवानुगे दफ्फु बलालाशे बला हडी एच्चंगुरिया किनंगदनी बिम्मतीगा हाँ काला मिस्कित तेरेगा ಹೊರಗೆಂತ मिस्कितुम बेरगा ಹೊರಗೆ वररांगलो अवं इनामदी वरम्मलो एमिया फवानुगे दफ्फु साफ कुरानी किनंगदागेन्ने कुदिन्ने बिम्मतीगा हाँ कालागे अडवंती वेतिंगे वररांगला एन सुवाले सतेक 37 कोबा सतेक 37 एबेंता सतेक 37 नंबर नहीं मस्त नहीं तंकोले अडिन नगान नंबर हेंगे सतेक 41 तेदे 141 दो 141 बिम्मतिन नजी साफ कुरान केना बिम्मती का हिस्ला पूरी वेतन साफ कुरान केना कीने फेंगलाने बुरुसालाने फेम बुरुसालाने ता कीने फेंगोसाला वररंगलो बिम्मती का होरी नजी साफ कोल्ले मट्टा की कुरान मिजेनी फेंग एच्चन ओसाला मिजेनी वरम्मलो माशाअल्लाह फेंग एच्चन ओसाला मिजेनी तिम्मना इनामो नंबर कियच्चे सतेक 41 दो सतेक 41 इंगे सतेक 4 को सतेक 4 सतेक 4 को सतेक 4 सतेक 4 सतेक 4 का कुरान में सवाल की क़िबला कुरिमतिलागे नुआता फुरगस्तीगे फाहाना कुर विधानता कबा सतेक 4 कबा क़िबला कुरिमतिलागे सवाल क़िबला कुरिमतिलागे फाहाना कुर वेनता नुकुरे वेन वररंगल फुरगस्तीगेन्ने क़िबला कुरिमतिलागे नुआता फुरगस्तीगे हामतनेग्गा फाहाने नुकुरे वेन वररंगल वरम्मलो सतेक 4 का इनाम फोर को दिया माशाअल्लाह सतेक 35 कोबा सतेक 35 कोबा सतेक 35 सतेक 35 ता कोबा 135 135 नहीं दो नहीं 135 है नहीं अनेका हैं कुछ 108 108 108 इंगे 108 कुरान में सवाल की फाहाना कुरमगे दे अदबे बुने देंबे फाहाना कुरमगे दे अदबे हरब बार अदब तक किए बिंदो ये एक तेरे दे अदब बुने देंबे विस्ना लाफा फाहाना कुरारो गिबला कुरिमतिलागे नुआने दें नुकिया देच्चे दें अदि एंगदबु ठीक है अदि एंगदबु
fahana kurum ga adabu to tereng en adabu koba hana kolla qibla kurimati nulun da den baragina adabu takkimu wararrangal fahana vannamun dua kurum warammola fahana vannamun dua kurum adi fahana kurairu qibla kurimati nulun wararrangal last sual engen last sual 124 ko 124 124 124 dai nondo 124 bes na de me to koi hen number enगे ame par girls ke ba je to और दुआ कुरान enगे girls लिबे जेते बस कुछ लिबे जे तो एक कुछ जका 145 145 को बा अन्ना का चाहिए या 145 है नहीं 145 is नहीं 191 191 191 ना कुरान सुवाल की कुड़ा कुड़ा कुछ देहारे नोए फिर ही कुछ उराले अंगुला को हिस्ला फिर किने साफ कुराने फें बुरवालानी वररंगलो देहारो नो फिर ही कुछ जाके ही साफ कुराने किने फें बुरवाला के वररंगलो फें बुरवाला इन साफ कुराने दें गुरिया को दिन ना कुरा सुवाल देहारो नो अंगे कुछ जा विजिया दोन्नाने वररंगलो दोन्नाने आये मिया मिया तुके प्रोग्राम हिसाब निम्बालाना उरिया को थिंका दुआ कुरा सुबहानक आदिबे एंगिनामो आदिबे एंगिना वररंगलनु एक मिफार इनाम देंता मी लिबी फावरे कुछ जका नोनी देंगन हफ्ता का दो हदानी देंगन हफ्ता को लिबे लिबी फावरे को दिन नंगे फुर्सत तो देना आदि सवाल सते का साले साशक को बा सते का साले साशक का सवाल कुरान नंगे नजीहुम ताहिर बुमा इस्लाम दीनु का कंडाला फावा गोई तक किया दिबे ठीक है नजीहुम ताहिर बुमा इस्लाम दीनु कोंगो तक में होती फेनुं नुआता शरीयतु का कंडालो वाफावा एहें गोतक वररंगलो फेनुं में साफ कुरान जी नजीहुम ताहिर वाने किने में फेनुं नुआता शरीयत को कंडाला फोई एहें गोतक मिसाल का फावां साफ कुरान किने के काला के दो इस्तिंजा को बस इस्तिजमार को सेबा है 148 इना में लिविफा मियादो के प्रोग्राम इंशाअल्लाह में निम्मा ने में मादमा हुरिया को दिन जी है गिया को से मुराजा को ला अब दोस्त में सुवाल कुरानी इये के पिला वाला तक होंगे एविया